s kim se historija nije poigrala kao sa nama. Stali smo na pola puta, zabezeknuti. Ne možemo više nikud. Otrgnuti smo, a nismo prihvaćeni. Kao kavac što ga je bujica odvojila od majke rijeke i nema više toka ni ušća. Suviše malehan da bude jezero. Suviše velik da ga zemlja upije. Nesreća je što smo zavoljeli ovu svoju mrtvaju i nećemo iz nje. Ko su oni? Gdje su iznikli? Zašto ratuju? Od koga se brane? Hoće li preživjeti? Oaza na jednom surovom kontinentu, drugčiji od svih, nerazumljivi, odvojeni i ostavljeni od braće, prepušteni mržnji i pohlepi susjeda, oni žive u mahali koju je davno zaboravio islamski svijet, a diplomatska kasta Evrope prezrela i ne zna šta će s njom. Žele im uništiti njihove domovine, Bosnu i Hercegovinu i Sandžak. Poriču im nacionalni i vjerski identitet. Misleći da ih vrijeđaju, nazivaju ih Turcima. Poručuju im da sele u Aziju. Poručuju im da se moraju vratiti u veru pradedovsku. Ili ih grle toliko jako da bi ih mogli ugušiti. Mrze ih jer im oni ne mogu dati svoju posebnost. Njihova domovina Bosna stara je, ako ne i starija od nacionalnih država njihovih susjeda Srba i Hrvata. Nikad nije nestala, mada je često napadana i nikad neće nestati, a Bog odlučuje o svemu. Rimljani su ovdje u srcu Evrope u 1. stoljeću po Isau na obalama istoimene rijeke Bosne, Bathinus, u krvi ugušili posljednja ilirska plemena koja su dotle 1000 godina nastanjivala zapadni Balkan. Ponosne ilirske žene, zabilježili su rimski kroničari, braneći ognjište sa djecom u naručju, bacale su se u vatru sa zidina citadele Ardube, Branduka, u srcu Bosne. Radije smrt nego ropstvo. Od tada do danas, više puta u svakom stoljeću, u ratnim najezdama bijesnih napadača, miroljubivom Bosnom, zemljom Bosenih, blagih i mudrih ljudi, slobodarski poklič. Radije smrt nego ropstvo. Od Rimskog carstva do danas, Bosna dijeli sudbinu velikog razmeđa, zemlje preko koje je pukla granica između istočnog i zapadnog carstva u 4. pa onda i u 12. stoljeću. A od 15. stoljeća ova šumovita zemlja živi poput velikog Jerusalima, sa narodom sličnog ili istog jezika, a različitih vjera, sa prevelikom ljubavlju i žestokom mržnjom, sa silama koje je blagodarno komponiraju u vremenima mira i krvavo čereče u ratnim olujama. Bogata i lijepa, na stjecištu puteva koji vode od juga na sjever i sa zapada na istok, za Bosnom stoljećima posežu velike sile sa svih strana. Osim osvajačkog, postoji i drugi, neizostavni i popratni uzrok ratnih pohoda na Boseni narod. Monoteizam je, naime, ovdje više od milenija žrtva neznabožačkih i višebožačkih sila. Bosna je poprište borbe neiščiljelog dobra njezinih ljudi, tradicionalno nazvanih dobrim Bošnjanima, i mračnog, prožvrljivog zla, koje po pravilu dolazi sa vana. U Bosni i Hercegovini nalazimo već prije nekoliko hiljada godina koncentraciju
etničkih grupacija, počeo od Bliskog istoka pa do Španije i od Britanije pa do današnjeg Egipta. S time u vezi kako su dolazili ti stranci raznim povodima, iz raznih razloga, oni su također donosili svoja vjerovanja. I posljedica toga jeste da je, na primjer, da se u Bosni i Hercegovini nalaze tragovi, samo govorimo o antičkom dobu, dakle prije 2000 godina, da je ovdje registrirano 46 religija. Treba istaći činjenicu da je teško naći zemlju, ne samo u evropskom prostoru, nego šire. Dakle, ovako mala zemlja, malih dimenzija, a da je u njoj koncentrirano toliko bogatstvo, nema toliko dokaza prisutnosti raznih vjera iz raznih doba. Veliki selidbeni val zapljusnuo je Bosnu u 7. i 8. stoljeću, kada se ovdje u pohodu sa Karpata naseljavaju Slaveni. Slavensko paganstvo miješa se sa zatečenom vjerskom tradicijom i ono do danas nije iščezlo na Balkanu. Kult, odnosno najpoznatija religija istočnjačka koja je bila na ovom prostoru, a time i Europi, jeste kult mitraizma. Dakle, riječ je o jednoj religiji koja je nastala na prostoru današnjeg Irana. A sadržaj toga, te vjere je u tome da se smatralo da u prirodi postoje dvije sile, dobra i zla. I sad one su uvijek u sukobu. U Sarajevskoj kotlini slavenska plemena formirala su prvo jezgro buduće bosanske države. Na području između gornjih tokova rijeka Drine i Vrbasa, bosansko plemstvo učvrstilo je svoju dinastičku upravu. Njihova vladarska titula bila je ban. Prvi bosanski banovi, Ban Borić, Banus Boricius de Bosna i Kulin ban, slabim vezama i nevjerno podložni su ugarskim i bizantskim vladarima. Sa nastankom i rastom bosanske države, koja se razvija uporedo sa srpskom na istoku i hrvatskom državom na zapadu, bosanski narod započeo je borbu za svoju političku i duhovnu samostalnost. Kulin ban proširuje bosansku teritoriju, a njegova banovina, zahvaljujući trgovačkim vezama i otvorenosti, ekonomski i kulturno prosperira. Znamenita povelja Kulina bana iz 1189. godine, kojom on uređuje trgovačke odnose sa Dubrovnikom, najvažniji je historijski trag o dostignutoj samostalnosti već izgrađenog bosanskog državnog aparata. Uz Bizant i Ugarsku tada se javlja i treći pretendent za svoju vlast nad Bosnom, rimska kurija. Kulin ban i njegovi podanici odbili su vjeru rimske crkve. Ugarski kralj, i ne samo on, šalje tužbe papi protiv bosanskog bana Kulina da u svojoj zemlji prima i ugošćuje heretike iz dalmatinskih gradova, Bogumile, Kugu bosansku. Radi se o jednoj religiji, jednoj vjeri koja se formirala u srednjem vijeku na starokršćanskim osnovama. A u Bosni se desilo to zbog geografske izoliranosti, da su elementi starog kršćanstva tu se zadržali konzervirali kao nekoj vazi. Kada se Bosna otvorila prema vanjskom svijetu, svijet je upoznao u Bosni jednu vjeru koja je istina, ona u osnovi bila kršćanska, ali sa zvaničnim kršćanstvom nije imala ništa zajedničko. I oni su nju ocijenili kao heretičkom vjerom, dakle krivovjerjem, i to je krivovjerje, to je u stvari bogumilstvo. Dokle god je postojala srednjovjekovna bosanska država, ona je bila u znaku stalnih križarskih ratova Evrope, odnosno rimske kurije protiv pristaša tog bogumilstva u Bosni. Osnovne postavke bogumilskog učenja jesu sve ono što propovjeda svaka iskonska vjera, a to je dobrota. Mnogi elementi koje je bogumilska vjera ispovjedala, mi je nalazimo u islamu. Između ostalo samo ću napomenuti činjenicu da su također bogumili obožavali, oni su imali kao svoj vjerski znak polumjesec i zvijezdu, a znamo u islamu to je osnovni znak. Bogumili su također imali strogi post koji potpuno je analogan, koji odgovara ramazanskom postu. Osim toga,
recimo imamo još niz drugih brojnih analogija, tako da postoji i ideološke predispozicije za prihvaćanje islama. Veliki bosanski vladar iz Banske Loze Kotromanića, Tvrtko I, proširuje granice bosanske države od Save i Drine do otoka u Jadranskom moru. U njegovo vrijeme Bosna je postala najmoćnija i najstabilnija država slavenskog juga. Godine 1377. Tvrtko I se u Milama kod Visokog okrunio za kralja. Bosna je postala kraljevstvo, zemlja Ljiljana. A na istoku moćno Osmansko carstvo već je provalilo granice Balkana. Godine 1389. na Kosovu polju Osmani su potukli vojsku srpskog despota Lazara. Noć uoči Kosovske bitke, knez Lazar pozvao je srpske vođe, pošto je sukob sa Turcima vodio u neizbježan poraz, da se bore za nebesko carstvo. Srbi su izgubili bitku, zbog čega su u idućim stoljećima ostrašćeno nosili Lazarov zavjet i čuvali svoj najveći mit, da su nebeski narod. Bez naročitog značaja za Tursko carstvo, ova osmanska pobjeda nad Srbima jedan je od sudbinskih događaja koji je obilježio historiju bosanskih muslimana, Bošnjaka. Srbi su izgubili mnogo bitaka i ratova, ali ovaj poraz nikad nisu zaboravili niti oprostili. U svojoj usmenoj poeziji, koju čitaju umjesto svetih knjiga, oni su boj na Kosovu pretvorili u svoju pobjedu, svoj kukavičluk u svoje junaštvo. Za taj poraz oni se stoljećima svete Bošnjacima, Albancima i svim muslimanima na Balkanu. Ja ću otići sutra u Kosovo i zaklaću turskog car Murata i staću mu nogom pod groce. Godine 1463. osmanski sultan Mehmed II El Fatih u osvajačkom pohodu na Bosnu, pregazivši rijeku kojoj je zbog njezine dubine dao ime Drina, pojavio se na ovim gradskim vratima i proučio dovu nad utvrđenjem čije su ga padine, vode, okolna brda i polje oduševili. To je bio budući Saraj Ovas, dvorac ispred polja, stoljetni kulturni i politički centar bosanskih muslimana, Sarajevo. Sultan Fatih govorio je svojim vojnicima: A Bosna vilajet jedna je prostrana zemlja. Većina planina njezinih obrasle su šumom. Planine su joj visoke. Gradovi joj tvrdi i teško se mogu osvojiti. To je jedna zemlja sa srebrenim i zlatnim rudnicima. Zbog krasote njezinih voda i zraka, ta je zemlja postala vrelo najdraže ljudske vrste. Uzaludan je bio poziv pape Pija II, upućen evropskim silama da se udruže u odbrani Bosne. Sultan Fatih osvaja Jajce, pada Bosansko kraljevstvo. Bogumili primaju islam. Uz ostale događaje koji se dešavali, sudbonosno za ovu zemlju i narod bio i taj da je bosanski srednjovjekovni narod masovno prešao na islam. I dokumenti sasvim jasno pokazuju da je prijelaz na taj islam da se isključivo odnosi na bogumile. I čak imamo jedan podatak, dokument koji govori da su u Jajce kod sultana Mehmeda El Fatiha, osvajača Bosne, da je došlo čak 36.000 poglavica bogumilski koji su prešli sa bogumilstva na islam. Ovaj narodni skup Ajvatovica, koja se stoljećima održavala svake godine nakon proljetne svjetve, bogumilski je pozdrav suncu, kiši i ljetini. I sjećanje na Jurija, Hazreti Hidra. I taj pozdrav i to sjećanje pretopili su se u islamsku molitvu stvoritelju nebesa i zemlje. Monoteizam triumfuje. Iz srednjega vijeka
naši preci pokapali se pod Stečke, kao nacionalni najbolji spomenik srednjovjekovne Bosne. Kada su oni primili islam, oni su sa islamom primili i novo grobno obilježje, a to je nišan. I sada imamo jedan fenomen koji je rijetko, koji je nemoguće drugi naći do uvoza. Naime, imamo ogroman broj nišana, to znači svetiši nadgrobnih spomenika turskih, to je islamskih, na kojima imamo i elemente bogumilske, to je kršćanski, to je križ, ili podignuta ruka, to je starobosanski pozdrav, ili razni paganski amblemi, a ispod toga, dakle, imamo polumjesec, zvijezdu, odnosno islamska obilježja. Ja, sultan Mehmed Han, pozdravljam svoj dobri narod. Ovim riječima počinje Ahdnama, povelja sultana Fatiha izdata u polju Milodraž kod Visokog, kojom on jamči nesmetan rad bosanskim franjevcima u Bosni. Kunem se velikom zakletvom, stvoriteljem nebesa i zemlje, i sa 7 Musafa, i sa pečatom poslanika Muhammedom, i sa 124.000 poslanika, i sabljom koju opasujem, da se ovoj riječi ne učini ni trunak protivno. Zasnovano na jednoj jedinoj kuranskoj proklamaciji nema prisiljavanja u vjeru i na priznavanju naroda knjige, Jevreja i kršćana, silno Osmansko carstvo zaštitilo je živote, imovinu i vjeru zatečenih naroda i omogućilo im ekonomski i kulturni razvitak. U tom carstvu bosanski muslimani uživaju povlastice. Imaju bosanski pašaluk osnovan 1580. godine, koji obuhvata široko područje od današnjeg Kosova do Hrvatske, od Slavonije do Jadranskog mora i zadržava određenu samostalnost unutar carstva. Pod kišobranom velike svjetske sile Bosna doživljava izuzetan prosperitet u 16. i 17. stoljeću. Po oporuci sultana Fatiha, Bošnjaci šalju svoju najtalentiraniju djecu u Istanbul na školovanje. Poznati po bistrini uma, odani sultanu i ambiciozni, Bošnjaci su Osmanskom carstvu podarili misaoni sjaj, stotine učenjaka, diplomata, vojskovođa i umjetnika. Bosanski jezik postaje jedan od službenih jezika na porti. Sin princeze Selđuke, kćerke sultana Bajazida i Ferhat Paše, veliki bosanski namjesnik Gazi Husrevbeg, svojim hajratima preporodio je Bosnu, a od Sarajeva sačinio Šeher, grad svih uzdaha. Prihvativši islamsku kulturu i civilizaciju, Bošnjaci joj daju vlastiti bosanski pečat. Ljubomorno čuvaju svoj bosanski jezik, ali se služe prilagođenim arapskim pismom, arebicom. A u Sevdahlinku svoju ljubavnu pjesmu unijeli su toplinu svoje široke duše i islamsku disciplinu u bujnim, propinjenim strastima. Pred kraj stoljeća u kojem je Konstantinopolj pao u ruke Osmana, a islam preko Balkana dospio u srce europskog kontinenta, preko drugog planinskog gorja i drugih mora traje žalosni izgon, prvo etničko čišćenje 2 do 3 miliona muslimana i Jevreja iz Španije. Pred naletom inkvizicije preživjeli muslimani bježe u Afriku. Zašto za Alhambrom plačeš kao žena, kad je nisi branio kao muškarac? Poručila je u stihu majka svom uplakanom sinu, kralju Boabdilu, posljednjem emiru Granade u blistavoj muslimanskoj Španiji, Endelusu, tom kulturnom svjetioniku predrenesansne Evrope, tom uzoru slobodnog viševjerskog društva.
A prognani španski Jevreji, Sefardi, kao i oni iz Srednje Evrope, Aškenazi, utočište nalaze kod sultana Bajazida II. I Selima Jauza. Uglavnom se nastanjuju u Bosni, uplašeni, radosni zbog opstanka, sa sjećanjima na Granadu, Toledo, Sevilju. Bosna postaje domovina ljudi svih nebeskih vjera. U njoj, kao i u Endelusu, svako slavi Boga na svoj način. Svako govori i piše materinskim jezikom, stiče, gradi i razgrađuje. Samo je islam mogao biti toliko širok i samouvjeren u svojoj političkoj akciji. Tamo gdje nije došao ili gdje je nestao na Balkanu, teško se može govoriti o međuvjerskoj i međunacionalnoj toleranciji. Ali gdje je igrača, tu je i plača, kaže bosanski narod. Osmansko carstvo u vrijeme svog najvećeg uspona posijalo je sjeme njezine tragedije. Pomičući granice na zapad, mnoga tradicionalno katolička područja zapadne i sjeverozapadne Bosne i Hrvatske u 17. stoljeću Osmani naseljavaju pravoslavnim stanovništvom. Pravoslavci uglavnom žive izvan urbanih gradskih cjelina. Osmani gube Veliki bečki dugogodišnji rat na samom kraju 17. stoljeća. Povlače se, njihove granice u Europi se sužavaju, Bosna dobija zapadne granice na rijeci Uni i Savi. Sa daljnjim slabljenjem Osmanskog carstva, muslimani Podunavlja vremenom ostaju sami i odvojeni. Izvjesni piri Ahmed Efendija, komandant Kaniže, oblasti koja je obuhvatala dijelove današnje Mađarske i Slavonije, godine 1689. piše: Ovo je skromno pismo, poslat od poniznog Božijeg groba, opkoljenog od neprijatelja, napisanog suzama opkoljenih, upućeno prvom kome stigne u ruke od visokih osmanskih državnika. Mi smo međusobno jedne drugima zadali riječ, da nećemo u ruke našeg grešnog neprijatelja i njegovu nasilju predati sultanove tvrđave, u kojoj se oglašava ezan i uči Kur'an. Naše jetre izgoriše čekajući vijesti, mi se veselimo i razgovaramo na slučivanje povoljnih vijesti o pokretima snažnih jedinica, mlade konjice, pokretanju ptica selica koje dolaze ovamo sa osmanskih obala od strane Sofije i Edirne. Uzalud se nadao piri Ahmed Efendija Muhafiz, čuvar osmanskih tvrđava. Nikakva sultanova pomoć nije stigla. Nakon 7 godina života u opsadi, muslimani Kaniže pobijeni su, bez ikakvog glasa o ovom zločinu. To je bio prvi od idućih 10 genocida nad muslimanima Zapadnog Balkana. Hrvatska se tretira kao predziđe kršćanstva u borbi protiv najezde islama u Europu. I ta sintagma postaje ideološki izvor genocida nad muslimanima Slavonije, Like i Dalmacije. A u Crnoj Gori i Srbiji pod drugim ideološkim geslom vodi se istraga poturica, ubijanje, pokrštavanje i progon Ilira i Slavena koji su primili islam. S početkom 19. stoljeća Srbi pokreću svoju prvu bunu pod vodstvom Karađorđa Petrovića, vožda iz Crne Gore. Godine 1807. razulareni ustanici ulaze u Beograd, dotle tipični orijentalni grad sa preko 100 džamija, sa mnoštvom sokaka, česama, hamama i imareta. Za 20.000 muslimana u beogradskom pašaluku nastupili su crni dani. Samo manji broj ih je preživio tako što su se proglasili ciganima. Žive i danas u Srbiji, s muslimanskim imenima, ne znaju ni jednu romsku riječ. Hati šerifom iz 1830. godine turska i srpska vlast su se dogovorile da se svi muslimani moraju iseliti iz Srbije u roku od 5 godina. U Beogradu je sredinom 19. stoljeća ostala samo jedna Bajrakli džamija sa džematom od samo 30 muslimana. Najveći pjesnik Srba i Crnogoraca, vladika Petar II. Petrović Njegoš sa Cetinja, u svom spjevu Gorski vijenac, opjevao je istragu poturica.
Uz epske pjesme o boju na Kosovu, svako srpsko i crnogorsko dijete ovaj spjev od 1848. godine do danas recitira kao sveto štivo. Ođa riče na ravnom Cetinju, zaudara zemlja Muhamedom. Ministar unutrašnjih poslova srbijanske vlade Ilija Garašanin 1844. godine u spisu nazvanom Načrtanije strateški oblikuje velikosrpsku politiku na Balkanu po kojoj se Bosna mora raskomadati i pripojiti Srbiji. Ovaj tajni spis postao je politička Biblija Srba. U Bosni raste zrno tragedije. Pod utjecajem nacionalnih i političkih ideja panslavizma, njezino pravoslavno stanovništvo prvi put se 1860. godine zvanično imenuje i organizira kao Srbi, a bosanski katolici kao Hrvati. Srbi Bosnu žele pripojiti kneževini Srbiji, a Hrvati Austro-Ugarskoj i hrvatskom narodu. Turska je nemoćna. Nakon dugih pregovora, velike evropske sile na Berlinskom kongresu 1878. godine odlučuju. Austro-Ugarska dobija mandat da okupira i upravlja pokrajinama Bosnom i Hercegovinom, prepuštajući upravu nad Novopazarskim Sandžakom Turskoj. Bosanski muslimani panično odbijaju ovu odluku i pripremaju se za pružanje otpora. U žestokim borbama koje su zabrinule cara Franju Josipa, 300.000 dobro naoružanih vojnika blizu 3 mjeseca slamalo je bošnjački otpor. Pred ovom Alipašinom džamijom 80 muslimanskih djevojaka izgubilo je život čuvajući vjeru i toprak. 3 puta brojnija i opremljenija, Austro-Ugarska vojska 20. oktobra ušla je u Sarajevo i okupirala ga. 40 idućih godina bosanski muslimani živjeli su u šoku. Austro-Ugarsku su dočekali kao nevjerničku katoličku silu koja ih želi pokrstiti, a njihovu domovinu Bosnu zauvijek uništiti. Počela je velika hidžra Bošnjaka u Tursku. Na svu sreću, Austro-Ugarska, vodeća evropska sila u to vrijeme, odustala je od takvih ciljeva. Ona je postala drugi spasonosni kišobran Bosne, pravna i dosta tolerantna monarhija prosvjećenog apsolutizma. Bosna i Hercegovina nije pripala ni Austriji ni Ugarskoj, već je sa svojom zemaljskom vladom de facto bila treća država unutar monarhije. Bošnjaci se polako i oprezno uključuju u tokove i norme evropske civilizacije. Od nekadašnjih 70% koliko ih je bilo u bosanskom pašaluku, na pragu 20. stoljeća opustošeni borbama, kugom i hidžretom, njih ima svega 32% u Bosni i Hercegovini. Da bi se oduprli asimilaciji u carevini koja ih je lišila nacionalnih i političkih prava, upotrebe naziva bosanskog jezika i arabičkog pisma, Bošnjaci se i u nacionalnom pogledu izjašnjavaju kao muslimani. Takve ih neće ni Hrvati, katolici, ni Srbi, pravoslavci. I dok oni u Bosni pokreću drugu kulturnu renesansu, ovoga puta na latinici, u Sandžaku koga su evropske sile 1882. godine odvojile od Bosne, a 1912. i 13. podijelile između Srbije i Crne Gore, traju nova zatiranja. U selu Dolićima kod Sjenice Crnogorci su pobili 58 razoružanih Bošnjaka muslimana. U Plavu i Gusinju na domak albanske granice pod komandom zloglasnog Avra Cemovića pobili su 550, a pokrstili 12.000 muslimana. Bošnjaci traže autonomiju Bosne i Hercegovine. Muslimani su nezadovoljni, raste strah za vjeru i život. U prvom desetljeću 20. stoljeća 150.000 bosanskih muslimana krenulo je na put za Tursku, svoju drugu majku. Mnogi su ostali u Gori, u Makedoniji ili u Albaniji. Među južnoslavenskim narodima tih godina javlja se snažna ideja o ujedinjenju. Srbija, koristeći pravoslavce iz Bosne i Hercegovine, organizira ilegalne terorističke organizacije koje traže pripajanje Bosne i Hercegovine Srbiji. Nakon niza atentata, jedna takva organizacija, Mlada Bosna,
u Sarajevu na Vidovdan, najveći srpski praznik kada su poraženi na Kosovu, 28. juna 1914. godine u atentatu ubija austro-ugarskog prestolonasljednika Ferdinanda i njegovu trudnu suprugu Sofiju. Austro-Ugarska traži istragu o ovom zločinu na tlu Srbije gdje su se organizirali i skrili neki od atentatora. Uslijedio je ultimatum Srbima, oni to odbijaju i time počinje Prvi svjetski rat. Rat evropskih sila zbog preraspodjele kolonija i promjene granica u Europi. Francuska, ruska i engleska koalicija u nastojanju da onemoguće novu srednjeevropsku integraciju podstiču stvaranje jugoslavenske države. Godine 1917. obznanjena je Krfska deklaracija kojom se utemeljila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Iako treći narod po brojnosti u takvom kraljevstvu, Bošnjaci nisu ni pozvani na krv, a kada se 1. decembra 1918. formirala prva Jugoslavija, ovaj narod je u potpunosti eliminisan iz bilo kakvog odlučivanja. Srpski predstavnik na Krfu Stojan Protić uzvikuje: Kada pređe naša vojska Drinu, daćemo Turcima 24 sata, pa makar i 48 sati da se vrate na pradedovsku veru, a što ne bude htelo, to poseći kao što smo u svoje vreme uradili u Srbiji. Umjesto demokratske zajednice svih južnoslavenskih naroda, u novoj državnoj tvorevini Jugoslaviji velikosrpski program Ilije Garašanina, Vase Čubrilovića i budućeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Ive Andrića počeo je da se ostvaruje. Bošnjaci se organiziraju u političku stranku Jugoslovensku muslimansku organizaciju, JMO, kojoj je zabranjeno da se nazove bošnjačkom, predvođeni dvojicom izuzetnih lidera, Hafizom Džemaludinom Čauševićem, Rejsulemom i doktorom Mehmedom Spahom, vođom te političke stranke. Program Jugoslovenske muslimanske organizacije bio je u osnovi da Bosna ima svoju samoupravnost, da bude jedinstvena na cijelom području kakva je i bila do tada i za vrijeme Austro-Ugarske i za vrijeme Turske. Muslimanska ruka suživota i međunarodne tolerancije u državi Ujedinjenih naroda prezreno se odbija, iako je jedan dio njih zajedno sa Srbima i Francuzima izvojevao pobjedu nad Austrijancima u Solunskom frontu. Malo je poznato da je spomenik neznanom junaku na avali pokraj Beograda u stvari priznanje jednom sandžačkom muslimanu, učesniku Solunskog fronta, neustrašivom borcu Sulejmanu Baliću. Zahvaljujući Jugoslovenskoj muslimanskoj organizaciji, u svim ustavima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Bosna i Hercegovina formalno zadržava svoju autonomiju. Muslimani trpe povremene četničke zločine, pišu predstavke, nemoćni da pomognu sunarodnicima u Sandžaku. Godine 1924. tamo se dogodio nezaboravan zločin. U selu Šahovićima uz plastove sijena zapaljeno je i poklano 600 zavezanih muslimana. Zločin je uslijedio nakon ubistva koje su počinili Crnogorci, kako se kasnije ispostavilo, a za koje su optuženi muslimani. Selo je preimenovano u Tomaševo, preživjele porodice bježe u Bosnu i Tursku, a u njegovoj pitomoj dolini više nikad nije rodilo povrće i voće po kojima su besmrtni Šahovići bili poznati. To je i danas pusta, besplodna zemlja. Prva Jugoslavija postala je tamnica nesrpskim narodima. Ona je porodila srpsko-hrvatski konflikt. Hrvati se bune zbog srpske centralističke diktature i gušenja hrvatske autonomije. Duge parlamentarne prepirke Hrvata Stjepana Radića i Srbina Nikole Pašića prekinuo je 1929. Crnogorac Puniša Račić atentatom na Radića i druge hrvatske čelnike usred Saveznog parlamenta u Beogradu. Hrvati su uzvratili 1934. ubistvom kralja Aleksandra u Marselju. Posljednje riječi kralja ujedinitelja bile su: "Čuvajte mi Jugoslaviju." Mržnja između Srba i Hrvata vodila je neminovnom razlazu. Na putu razgraničenja između njih stajala je Bosna i Hercegovina. Iza spajanja smrti je zaključen sporazum između Cvjetkovića i Mačeka. Ovim srpsko-hrvatskim sporazumom Bosna i Hercegovina je podijeljena bez pitanja Bošnjaka.
Podjela je zamišljena tako da ni u jednoj Banovini Bošnjaci muslimani ne budu većina. U Europi je već započeo Drugi svjetski rat. Njemački fašizam nadire. Srpsko-hrvatski sramni sporazum izgorio je u plamenu nove katastrofe. Obezglavljeni, bez političkog vodstva, bosanski muslimani su se ponovo, sada stravičnije nego ikada ranije, našli u raljama između Srba i Hrvata, pred ponorom svoga nestanka. U Hrvatskoj vlast preuzima ekstremni ustaša Ante Pavelić, čija Hrvatska stranka prava negira nacionalnost i državu Bošnjaka. U sporazumu sa Nijemcima i Italijanima Pavelić formira profašističku tvorevinu NDH, nezavisnu državu Hrvatsku, u koju uključuje i Bosnu i Hercegovinu. On uvodi rasističke zakone za Srbe, Jevreje i Cigane, otvara konclogore, podstiče prisilno katoliciziranje Srba, progoni i ubija komuniste. Nazvani cvijećem hrvatskog plemstva, bosanski muslimani su, bar za to vrijeme, bili izvan udara ovih zakona. U Sarajevu njihovi vjerski i politički autoriteti ustaju protiv ustaških zločina i koliko su mogli štite Srbe i Jevreje. To je bio prvi javni antifašistički protest u Hitlerovom Rajhu. U prvim mjesecima rata, varajući Nijemce i englesku diplomaciju, Srbi osnivaju zloglasni četnički pokret na čelu sa pukovnikom Jugoslavenske kraljevske vojske Dražom Mihajlovićem. Na tragu načrtanija, četnici su izradili novi velikosrpski program Homogena Srbija, autora Stevana Moljevića i Dragiše Vasića, u kome stoji: omeđiti de facto srpske zemlje i učiniti da u njima ostane samo srpski živalj, posebno imati u vidu brzo i radikalno čišćenje gradova i njihovo popunjavanje svežim srpskim elementom, stvoriti neposredne zajedničke organe između Srbije i Crne Gore, kao i Srbije i Slovenačke, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa. Srpske zločine nad muslimanima nije trebalo dugo čekati. Po Sandžaku, istočnoj Bosni i Hercegovini, pod četničkim noževima, u jamama nestaju stotine muslimanskih familija. Muslimanska sela gore, a oni bježe. U nacionalnom sjećanju istih strašnih dana zauvijek je ostala uspomena na muslimansku djevojku koju su u Sandžaku uhvatili četnici. Prije nego što su je silovali pa potom ubili, molila ih je: poštedite mi čast, život vam halalim. Ali za muslimane na Balkanu ne ima milosti. Pristižu prvi četnički izvještaj Draži Mihajloviću. Rešili smo se neprijatelja. Ubili smo 5000 muslimana u Foči i Goraždu. Komandant Sergej Mihajlović. Ovo likvidiranje, ubijanje mora biti isključivo kamom. Koljite jer treba štedeti municiju. Komandant Zaharije Ostojić. Ovo je most u Foči na kome su izvršena masovna klanja muslimanskih civila o kojima izvještava zločinac Sergej. Isti zločini ponovljeni su u Goraždu, Višegradu, Zvorniku. Sve na Drini, svetoj rijeci bosanskih muslimana. Gdje si, sultan Fatihe? Jedan dio muslimana politički se okreće savezništvu sa Hrvatima. Drugi traže autonomiju Bosne i Hercegovine u okviru Njemačkog rajha. Treći bi sa četnicima da ih mole za milost, pa da ne kolju muslimane. Apsolutna većina priključuje se ilegalnom antifašističkom pokretu što ga vodi Hrvat Josip Broz Tito, pod direktnim uplivom sovjetske Kominterne. Tito obećava zajedničku državu, drugu Jugoslaviju, u kojoj će svi narodi, pa i muslimani, i sve republike, pa i Bosna i Hercegovina, biti slobodni i ravnopravni. U Titovom partizanskom pokretu bosanski muslimani su vidjeli svoju šansu za opstanak. U toku rata muslimani su priznati od Narodno-oslobodilačkog pokreta i nove vlasti na slobodnim teritorijama, osnivaju svoje brigade, bore se za svoju i zajedničku slobodu diljem Jugoslavije. U Bosni i Hercegovini se vode najkrvavije bitke protiv stranih i domaćih fašista. Muslimani Sandžaka bore se za autonomnu pokrajinu Sandžak. Ali Titova partizanska demokracija
kako vojno jača, sve više prerasta u boljševičku ateističku diktaturu. Muslimani, koji su spasili život, sada strahuju za svoje duhovno stablo. Srbi, među njima i brojni zločinci, sve više odustaju od četništva, priklanjaju se partizanima i borbi za Jugoslaviju. U Mostaru i Sarajevu ujedinjena muslimanska akademska omladina, nošena svježim idejama Muhameda Abduhua i Šekiba Arslana i oduševljena političkim mišljenjem i praksom Medinske zajednice, organizira se u antifašistički, ali i antikomunistički pokret Mladi muslimani. Ovaj ilegalni pokret prvi je shvatio koja opasnost prijeti muslimanima sa dolaskom bolševizma i sovjetskim utjecajem. To je pokušaj da se muslimani vrate svojim korijenima, da nađu sebe ponovo i da, tragajući za svojim porijeklom, dođu do samih korijena. Moram reći da to nije bilo traganje toliko za nacijom, koliko za nekim duhovnim ishodištima muslimanskog naroda ovdje. Potpuno razočarenje bosanski muslimani doživjeli su 1943. na drugom zasjedanju Avnoja, kada je odobrena od svjetskih sila u Jajcu formirana druga Jugoslavija. U odlukama Avnoja Bošnjaci su po ko zna koji put u savremenoj historiji administrativno denacionalizirani i eliminisani iz političkog odlučivanja. Učinivši već na prvom koraku epohalnu historijsku grešku prema Bošnjacima i Bosni i Hercegovini, Tito inicira drugi republički dokument, deklaraciju Zavnobiha, u kojoj su muslimani izjednačeni u pravima sa Srbima i Hrvatima, a Bosna i Hercegovina sa Srbijom i Hrvatskom. Ali to je bio mrtvi dokument. Vrijeme i mogućnosti za bilo kakvu pobunu bili su istekli. Drugi svjetski rat se završava. Četnički vođa Draža Mihajlović sjeda na optuženičku klupu i dobija smrtnu kaznu. Ante Pavelić bježi iz zemlje, ali sjeme četništva i ustaštva ostalo je da klija u Jugoslaviji. Najveće žrtve Drugog svjetskog rata bosanski muslimani izgubili su preko 100.000 uglavnom civilnih žrtava ili 8,1% stanovništva. Genocid nad njima nisu izvršili Nijemci niti Italijani, već njihove komšije, uglavnom četnički Srbi. Žrtva je poznavala ubicu. I zato je nova vlast pod dominacijom Srba zabranila svaki spomen o zločincima i zločinima nad bosanskim muslimanima. Nijedan zločin nad njima nije obilježen ni na kakav način. Nastupio je period gorkog mira i prijeteće tišine. Muslimani su živjeli sa prigušenim sjećanjima pokraj znanih i neznanih mezarova svojih najbližih, uz šutljive rijeke Drinu, Unu, Sanu i Neretvu. Prikriveno četništvo i agresivni ateizam pod parolama bratstva, jedinstva i socijalističke demokracije u miru nastavili su ono što nisu dovršili u ratu, vjersko, kulturno i nacionalno ubijanje i proganjanje bosanskih muslimana. Da bi izbjegla srpsko-hrvatski antagonizam, nova vlast, osim četništva i ustaštva, kao historijskih krivica Srba i Hrvata, uvodi treću takvu krivicu, narodu koga nije priznala i koji je iz ratne balkanske klanice izašao čista obraza. To je krivica mladomuslimanstva. Prva hapšenja su uslijedila već 1946. godine, grupa po grupa je slana na robiju, 1946., 1947., 1948., 1949. veliki jedan obračun sa mladomuslimanskim pokretom. Nekoliko desetina glava je palo, bili su osuđeni na smrt. Veliki broj ljudi, ja mislim preko 1000 ljudi tada je palo u zatvor, 1949. godine osuđeni na dugogodišnje kazne i mislim da se te kazne mogu računati na nekoliko desetina hiljada godina. Mi smo bili u Ćeliji i sad noć je bila upali svjetka, dolazi jedan misioner kapetan. Hoće da vidi mladi muslimani. Pita koji su? Mi digne u ruku, mi smo mladi muslimani. Kaže sad dođite zidove, kaže, pa šta vi radite, znaš? Zašto je to radi? A Hazim kaže, mi u Boga vjerujemo, znaš. To je isto jedan odraz, mi u Boga vjerujemo, znaš. Mi smo pošli s tom vjerom u Boga. I samo nas ona inspirisala. Bez vjera u Boga ne mogli ništa, znaš. Ja na sakralnu stavu u Čelovim 46. Pričao mi jedan prijatelj moj, Korhić. Njih 20-30 sa Benetama su
ulazili i nabadali nožema, bajnetama na te ljude i bacivali ih. I kasnije su vukli ih, vukli iz stepence i sve su čuli kako lava udrale stepence. Onda su popili na kamion, natovarili kamion pun tih lješeva i zaigrali s kozaraško kolo. Znači šta je kozaraško kolo, zagrali oj kozaro, šta ja znam, to je partizan kada je pjesma. I oni su čuli zbrektanje motora i odbili su neke. I kasnije su pucali, to su švitači, zatvornici švitači, pričali kako su sve komade mozga nalazili po stepeništu i po hodnicima razvijeni i krv razvijeni. Sandžak je izgubio autonomiju za koju se borio i koju je bio stekao u toku rata. Podijelili su ga ponovo između Srbije i Crne Gore. Ko zna kada će ponovno postati autonoman? U vrijeme diktature Srbina Aleksandra Rankovića, saveznog ministra za unutrašnje poslove, muslimani Sandžaka i Hercegovine ponovo kreću na poznati put za Anadoliju, bez prava na povratak u Jugoslaviju. Stvorit ćemo novog čovjeka, uzvikuju komunisti. Fabrike i galerije zamijenile su bogomolje, vjera se tretira kao znak zaostalosti i uzrok međunacionalne mržnje. Pseudoreligija progresa i socijalizma zamjenjuje monoteizam. Socijalistička Jugoslavija se razvija. Tito govori o zbratimljenoj zajednici naroda. On izbjegava blokovske interesne sfere velikih sila i formira pokret nesvrstanih zemalja. U miru kasarni, bosanski muslimani, sretni što su živi i što mogu uživati blagodati industrijske proizvodnje, masovnog školovanja, tjelesne lagode u političkoj amneziji, bez želje da se vrate lekcijama iz skore prošlosti, oduševljeno prihvataju i Jugoslaviju i jugoslavenstvo po cijenu skoro potpune nacionalne, pogotovo vjerske asimilacije. Jedan dio komunista iz bošnjačkog muslimanskog naroda s najvećom strašću prihvata učenje marksizma-lenjinizma i po diktatu komunističke partije uništava tragove islama u svome narodu, dok drugi dio na prikriven način, pozivajući se na partizansku tradiciju, spašava pogažene ostatke višestoljetne islamske tradicije u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Za ovaj narod nije bilo spasa na vidiku. Denacionaliziran, nemoćan da u socijalizmu i Evropi snosi teret islamske posebnosti, on kopni, nestaje, utapa se. Smjenom Aleksandra Rankovića, ideologa velikosrpskog projekta kroz socijalističku Jugoslaviju, srpski, a onda i hrvatski apetiti za Bosnom i Hercegovinom začudo još jače bujaju. Tito se obračunava s oba unutrašnja neprijatelja i 1974. godine donosi novi ustav koji Jugoslaviju gura u konfederativnu zajednicu, a Bošnjacima vraća nacionalnost pod imenom muslimani. To je bila samo nominacija da se ne bi priklonili ni Srbima ni Hrvatima. Političke i kulturne institucije muslimani međutim nisu dobili. Bosanskim političarima Tito poručuje: ne dajte se ni Beogradu ni Zagrebu. Bosna i Hercegovina je bila ključ i uslov opstanka Jugoslavije. Avdo Humo, predratni komunistički ilegalac i Titov saradnik, zalaže se za potpuni nacionalni status svoga naroda. Smijenjen je i do smrti prešućivan u javnosti. Dok je Tito bio na putovanju po arapskim zemljama, od podmetnute bombe u avionskoj nesreći ubijen je i Džemal Bijedić, prvi Bošnjak premijer i visoki funkcioner u Jugoslaviji. Tito je star i sve više gubi moć. Jugoslavija se drži samo zahvaljujući njegovoj harizmi.
Prije nego što će poći na liječničke pretrage u vrijeme kad su muslimani obilježili početak 15. stoljeća po hidžri, godini 1979. Josip Broz, njihove vjerske vođe, optužuje za panislamizam i tako možda i ne htijući otvara sezonu progona nad narodom koji ga je najviše volio. To je bila još jedna velika Titova historijska greška, to su bile njegove posljednje političke upute. Šta će biti kada on umre? Odmah poslije Titove smrti po Crnoj Gori su osvanule četničke parole i čule se njihove zloslutne pjesme. Muslimani, muslimani, došli su vam crni dani, nema Tite da vas brani.